depan akan dikemas pukul. Dua ke depan akan dikemas pukul yang sebentar. Sebelum tiba akan disepuluh juki ke Mother's Day. Dua yang tersingkat Joey Aldrich Daplan Manik Skin. Naguntai Abigail ibadah pun kriam. Naguntai Sikha Jingwan Sari Yoka Nungha. Naguntai Kurmun Mersing. Kunjung naguntai Sikha Jogi Suna Nongklal. Naguntai Freddy Nongklal. Bati Yodalin Kakumor. Tidak asal diketil kuih bikin ada kesini. Ujung itu ayam dari kurs dan asal dia ketil kuih. Ini bahan halang pengurus bagi wan bilin mawi. Ujung nak bentar isi dolar superkat. Begitu ban cekik smile dan kong dan tinggal yang kata. Itu ayam bentar mesti diperhatikan no. Dari Niki Square, Silvanus Marbanyang, Susan Sinle, Nagamta Gunsil, Jongi Trisila Kakumor, Kunjur Nagamta Gunsil, Jongi Bah Pensingai Mawakir. Bagi gue mu kita nak kesini, kerpan antara Paris, kebat Kemai, Uniki dan kesini. Doa ini dapat tunai badun pon haro, bagi kibangai aupun berakam berbaik cumi, unang suspa cumi ulatio sebeneng bentar kesni, nginla bansyong bansa, dagadon lot berkamen siam pakai mabneng, kenrat, doprian kaya kajingwai cumi, kerku kaya kaya kaparis pakamai. Bahasa peribenta kene kasni amalan ding mausbur ai ka kabocho me kandan ka kene ka pare ka samai kerpunang kilindo kedunia mati pai babaro kerpu kerpang kini balayo kerteng hami dau prai chung just press pon chomi o bai basan shankan badmi ha ka chirong ko wei chung men se batur Ublay junong na junong. Amen. Kecikuri nakikam jompi apasal. Hakijia tu anak kabamishba. Go tiapilas. Ngalakos ang KAKA balasdam malaya banikai. Hadu kataris ni balasyengo yung hadiyan baulaay na kahukum daw nusiya makuwit hagi apasol di baulajian. Hagi ulakan pao yadin dan sabot ibabun. Bauim hadiyan kecisa sistem keciyak jomu. Da kau hagi jensa posmi, batu keren hagi syapang kahimau blay. Bat kau dan sabati ulah hukum yaki bagi ngamlek nak na Jerusalem. Henry berap ya gaji ulah jompa ya kau laom. Pilayas ngom na bau Yones ulah pembaptis dakom. Henry satan hinggasni. En sabi baptis yaki daun siya makuwi. Di habang pasal dia dalam kilakili yaku. Ko kenrat hatu menyenjang jika hima Israel hakene kapot ulaon haki. Kamde yaki banjek yaki por bagi samoy. Yaki bapa lagu dalam kejong perbor. Henry kiyok yaki kapot en daun siya makuwi. Ulawan hiya kalau jompi, batin long kita ki jona, Jerusalem, Judea, badok away, but hata Maria, but shadow kaput kaperkay. Anda ulaong ya kani, kadang dan ya pejo, lakin hiya ya shadrong,
but na o na raya u hadu kakim yo issue dia ke ba kita lepet san sabeng mau kieu hakmi anut kilanga kibalian ni kilayeng hajan joki bat kilong ko nama diria piak mi ayu sabeng unir jisu ya parasena na ki sabeng Untawan yang hagaju kerukom kumba pinayai bolaki sabeng Gatien jom try. The song Salt and Milk, the number is right, about no smart life away. No life away. The right and the left. Kejitulen akan si Paulus pokok sakit besar di Efesus. Ko para nga ukoi ni nakabenca
Rengkat Bati Jingkule naga gospel mukui Katkumu Markus Hagatagapor, Pujisul Pawadi Kadwe Yut Kisaran, Badulong Nagi, Keaksha Sablakapate, Matoya Biaga Gospel Agi Gentile Baro, Jaruangin Barushap and Baptist and Sapalayim, Henry Yautawangin and Sap and Rem. Kita kini serana dibange, agar tengja kin penoya kiksun, kin kren kitin batan mai, kin raya kipsen, balada kibiya kabikan pes niuyaki, kin buya kitia kibapan, bat kita kin God kran. Hadibau tribalaya grand baki, lagantirio sharneng, banlasyanga kakamon jangulay. Tegi seran kilalay baki alap keleng sodong, kapau tribal, ula trelang baki balapan skemya gataga jiyalap, Daki kambaki babudyaga. Amen. God gospel jamu try. Hagari kasi kabatraw, jongani kasidong, madaliting magmamsibot. Sayo ay kaparis ng kamay. Ngayon mo yung play, hagari mo po, hagari kilma. Para bikili, paritsa, majaw, para bana nalutan sa Lord. Para ako stay ko tala, paris pres ng kamay paris. Para present Paul, Rani, Paris Chris Pakamay Kakali Kaparis, Kifada Baro Badan Hami, Kifista Baro Badan Hani, Kibrada, Pibaro Kinoktre Bahan Jokani Kashna Madariting, Moshipot, Nai Bakla Kreshitong Hanisi, Blade Batu Kapangiti, Yati Baro Kinokpalo TV, Ikunsana Kikanari Baro Badan Hani, Choir, but not one. Kajing kublay yaki dakachiniye, but kajing kugadwa yaki baro. Hagani kasi, niwanani man pri yaki kaparis patumay. Bangayam how Christus iyem. But data kani kaparis kadai sishingi, bayo kani kanam, u Christus iyem. Hilong ibadan ko, ni Aisyah nak terjun play, unang pay nong suma, unang ini nong dai bi, jangan ka balasnya masuk, bagai mana rating, hindi Aisyah play usia jauh usia, pitik ha, bukan usia, idan bul usia, agar kasih jaya jungi, bak usia percaya dan bul. Hangi hari kasih setiap ni, kibaya semua care ikut kerja. Hendak ni Yesus pun compare, naik musir jauh kisih. Balau play, balau try jadi Yesus Kristus. Ubari semua ini
habol ke kedaman. Nama kata Jesus Christ wong siem jo kahima beling. Baru pada nino kami buat jika jingong jo kahima beling. Kajingong kahima beling dalong dari kajingye jing sok jing man maha. Dehagi dok Jesus wajau ya kajingnya. Anda kami pan ya kajingnya. Lapan pau syai kita ya kajingong siem cepu. Hawa di tau berok, hawa jadi baru wei hamta dibagai dulu. Hani berpausya ke jumong siem cu kemana tu lupa. Usim masai tua jadi Pakistan jumi beriu. Rakas nam jumu hawa jadi pernah. Banmanra yang ia kajisut. Aparen jun ki berublai, aparen juni diberi berublai. Bagi maknian, maka jini patung dalam yang berkuburan, jauh belet pai Jesus Christ, banmong usim juga pening, maka kendal barat ubay. Usim bakuna yang diberi dengan jinja, baru kelawai dengan jinja, kalau Jesus usim, ubala persle kumpran, ubala persle orang kebetulan kurang kenam, nego bol kaspat. Hendai berapa selain perkara jatuh riu, banyalok, mulawan banyalok, yang kubur apa, syekh betul, mempermenai majul kodi, memperpek ibalah, memperkuat ibabang kesyam bano. Ujisu penom himaju, yabaro, ibabang kesyam, ibaduk kepentingan, umpilai lo jadi beri bano, gumulong marcos ibe akendang eksal. Ujisu permong ya baru di mana jabu, bandang usim jaki, manga makiru kilangai ujisu deh usim sini, bad pelai dengan jingong dok, bad perbiangi di badan kam, kumong iya bersepai banyak sepai, nriu iwe permai pesai sahajanmon, upsai sahajanmon, bad pesai perba perterker. Kahimajung Jisu amdan tinggal sini kemat lalu baru nyerkat kanan barpa akman Jisu orang siem joni gumong Matthew 1:1. Kahimajung play kalau yang ini baru pinempok kibangai tu ni budaya pasal mana jadi siem juga Maria menderita pinempok kenal. Usia yang sakit sudah pop kena, usia yang mampu awak beri kena, Paulus kuat mampu kena, Petrus, Matius, bagi lagi milian buat kena pop, mengapa kira kena pop, penbaru dari Jisu dari usia jauhi baru lebih. Kaiman Jisu tolong nak kata kinaret, nak kata kermen kro, nak kata kenung, nak kata sama. Nakabenta baro, Jisu priyan ulgaku ya baro, maju kakendai mai aksan. Kaimah Jisu kadang kajiye, kajispun, kajima. Maju san atulai atubim. Kaimah Jisu sungai ya baro, kumta kaimah Jisu kapena kaimah pertai, bawda jingai cikat yano. Jisu uin. Ujisu ujisu ujai sunca jisi junam nama ujai siem jani. Iyan kau ni siem jani siem nama ingat bol kicingnya jitu harga bol pemerintah. Kecingnya musnah, kecingom rau, kecingnya pak japran, kecingnya curut, kecingnya pendiam piu, kecing kurma hayusan. Malu wala bantu masuk yang de jisu siem jani siem. Kenal, ni baru lepas bab semacam ni kelalung di Kristen, ni kelalung kita belindo, di Prophet berkisir, apa kajiannya jauh Yesus jauh kisir. Terkadang orang itu menik trong đơn yang kali Paris aina, how Christ Yesus baron bortam, bala bayan, bari osman, mobilda opilbian. Ayo syai play. Nak berdagang Paris pertama. Hagan ini kasih bakral, kasih
Kasi ka kajikyu no jisu siya kanin. Jisu adalah sao pausngi ba sao pumiyet. Hadin mawari pa ka kajingya. Ukiyo siya kanin. Ule ayo kini kisao pausngi sao pumiyet. Upaw kisenran. Upaw kitu kibangay. Upaw kitu pasyen niya hamu. Ba, upas kami kecingnya joki. Ule belum di kampung ba sekali kecingnya di bangai hau Jisu. Ba ni kaya ki siapa kahima belen. Siapa kecing berpura di jiwa nobri ucu. Ba supaya ni. Kenda berkong balai ukan ba ni sau pumi. Hadir kata uki usyakari. Çünkü peygamber Jisu ki usyakari. Balai pra Jisu ki usyakari. Gabalin kon uki usyakari pula lagi yang masih berkuat. Wana dalam ki usyakari pinam yo priang yang masih berkuat. Ladapin yo priang yang masih berkuat pinam long pura ke jingong pri jingong Kristen. Jika benda berkong ki usyakari patma lagi yang masih berkuat. Barang ini menang priang yang masih berkuat, banpura ke jingong nombor ke Jisu, jingong Kristen, jingong Shirhem. Namun masih berkuat ngasin raya ini, banpura ke jingak nanti cuni, hangnya semua percaya. Sekarang Jisu kiu Shirhem, banpai masih berkuat. Kapan Jisu kiu Shirhem kau siapa ni, unang kasih ni kedua tergamet. Bayi, kembali senang. Hendak bukan dekat tempat ini. Hatur kau makin jalan sim. Demau Jisu pula dengan jalan dekat pikir buat hari pawai nak percaya. Hei jalan dekat ini mereka. Jika ni apa jadi? Ibu dia kasih masukkan nak.
Atrek ni arajan sang kilayo parish makamai. Ayo ublay berkualipi. Ayaw Jisu nongga yang kini parish usien mungkin kualipi baru. Ayaw pemimpin kalau saya berkata cuti baru. Elero yang Jisu Kristus. Dengan ini cacat baik. Kerana berkredisi nama supply di pada persembahan ikutnya cuai kita tuan atau kerana yang election John Kaparis Patumai. Mentah ini angkat yang para benar lalu bericak telur jangka Aisyah sini bah boleh kirurkan John Kating sen yang keparis kebahamai. Decree for the canonical direction of the parish of Christus Name, Madalating, East Cassius District, Vicaria, India. Victor Lindor, by the grace of God and in favor of the Apostolic See, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this decree. With a view to attend adequately to the spiritual needs of a large number of faithful in the territory of the parish of Nongmai, and in consultation with the Presbyteral Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this decree, divide the territory of the above mentioned parish and erect and declare erected a new parish dedicated to Christ the King, to be known henceforth under the title of Ukrestus Parish and Madalating, East Cassius District, Meghalaya, India, 793021, with effect from the 12th day of May 2024. The boundaries of the new parish, comprising of the southern portion of the hitherto Nongmai parish, shall be as follows. On the east, Nongrat parish; on the west, Lightboard parish; on the north, Nongmai parish; and on the south, Lightboard parish and Maurinkeling parish. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters spiritual and temporal as other parishes in our archdiocese, in accordance with the prescriptions of canon law, given at Archbishop's House, Shillong, under my seal and signature on the 3rd day of May 2024. Signed by Victor Lindor, Archbishop of Shillong, by the order of the Archbishop, signed by the Chancellor. Hadirin Bapak Yesus, yang ketua manusia ini kaparis pemain, dari paris pemain kecukupan, ia akan menemukan masyarakat. Mereka sebenarnya ia kecintung yang paris pemain. Kecintung parish priest, Victor Lindor, Archbishop Ejraniam Bangshidong. Dan kecingnya ublay, bat kecing bit keket apostolic. Kecing kerku, bat kecing ublay. Ya mengenai bagi juni, Our Jesus Christ, Reverend Father Bruce Paul Rani. Dan HDP, na tungi Komunong Sarai, yang kebaris yung Christus Name Madalating, East Cassius District, Meghalaya, Bang ITFP, ya Sarai Bapura, yung Ilusim Barok, ibahagan ni kebaris, Rangkat Barok Kibor Ikhtiar, Ikamram bagi Cimentoy,
Kakum kaai balang bat idustur bajudon apo kecelan yang ba. Nalo kata akan kamti sabi yang dari rekam harga dari Jemaah Al-Hajar Al-Busar. Firman mereka kapor Parisi Subi, lalu berhad dari Jemaah Al-Hajar Al-Busar, hadu pada berbeda kekumaipan. Lai selaw mereka berkubuhor, berjusai berteng jona, akalai dari Jemaah Al-Hajar Al-Busar. Sain Bintulur Archbishop Jalan yang Basila. Hari raya snow yang ini kasih tungkau, nakam mentai yang pada resen pon, rani baterai kecubana. Baru itu aja jangan cakap begitu, yang para merway yang sakrai kecubana, jaga berdua yang ini keredu. Nga Reverend Father Resen Paul Rani, yang scam bagaimana ke baru, balakan tu pakai jengkla jenet kuni. Nganet hawe ublay upa dan bor baro nung hal pedeng pakai kendau jong ke baro kibangina banyui bakibangina banyui berhawe utrai Yesus ukun nomorwe jumblay badbalakan upa nadu kebom jikur uba ublay na ublay uba kajishay ublay basisya na ublay basisya Yabalaka Sem Natau. Ubagaju kejilong tunrai kumpa, da balaka wiki baro. Ubana kebentar ni kibriu, bana kebentar kejipun ini ulahian nabneng. Batu dalam doa mensiir berkuat, naga Maria Trisati batu dalam briu. Lasarat naru iu naga kebentar ini. Ulashala ben hopo Pontius Pilatus. Ulayap balatet iu. Bagalipat ha kabalai si kakum kejentot. Ulakiu syabneng. Ulasyon kakamon udung pa. Batuman pat. Da kajinton burom. Ban bisya ikibayim ban yakibaya. Ihima jungu kamdon jingkut. Berhau mensir bukut. Utrai ubaai jingim. Ubami naupa panapun, yawalamani batburom rengkat rupa berpun, ulakren daging itu rupa. Berha kabalong kawai, kabakut, Katolik, bat apostolik. Ngaplai kawai ke baptisma, naga cuma kikipok. Banyak kami dan ki kengipat kibayak, beda kengim hakapertai ke batangwan. Amin. Ngabas kentrian ni kata baro kaba kentuk hagat tien jumuglay ya kabala ko ni kabala ay pateng ngapadian ni baro ke sisya sa pangjinget baka kolong rio man rio ya kabala pen sisya bagikai da kabalang laha korkom kaba sngupin nil ba ke cikai kaba dulong kaba dei hop kamtam itu kebedai cimaya juga jinget juga balang puput ujung kuris. Ni Japan di sakramen juga. Japan ke ciknya juga kuris puput. Japan ke jimong di ujung bishop ke Rome. Menjauh ini atas kami yang coba nak awak sign, yang sign yang kan coba nak jadi ingkatru karaoke bagi asisten bagi pres bagi common witness yang kena kekam. Bar manager bar bagi parish. Bagus tu.
Hari Port Hadar Bachni Musa Ta Ekani Ga Duan Nama Deng Syakri Jodohan Sedok Rata Sorong Begini Jodohan Mencau dia Hadar Bachni Uday Unom Snapra Babat Syam Senduk Sikla Masnap Halai Ikibri Bakresuk Ikibri Bakublai Pada Bachni Salong Kadeti Cukup Manela Ikati Cukup Blai Usalesh Kambo Manta Ibai Hon Kadika Kata Manela Cukup Blai Na Umbos Reverend Victor Lindo Archbishop Kachendon Jakine Kishapi Naiti Api Reverend Father Present Porani Mentakasi Patrick Jerman Arajar Artusa Yaka Jinglong Trai Halon Kanikapane Shukresus Em Madanriting Es Kasihel Sister Renka Berbalok Hot Bagi Jimentor Balapenis Doaka Kupa Barbon Barbusir Bakon Amen Kita yo Paris Shukri Yang Hapti Jaman Ikut yang pada rakyatnya, aku kayak di kaumnya, pada biji, kantor, mission projector, aku berjalan, pada station rumah Pakistan, nanti di lokasi balan baru ini akan diislam, maksud buat begini menarik, melakukan beli, adu konsumna, Islam kita, adu kenarik, Islam kita, wait, adu susah melakukan beli ini buat. Mentang ini, ufala ramba cungi, muslim pli no ay mau dong sa chicken mau, bagai kuat tadi, kagring por.
tai ke mau sakenau mau ke si tak tinggi ke ben beliau ni mau lathok ben sakenau ke si atrik benai jemal atau sal tu ini yang berdoa berdoa ke jiwa jangan pa putra Yesus walaupun setiap yang kecingnya dia ke jinon kam jopi duit dua dia ke jinon kam jungi akan dikepor. Ketika jopi kalong, ni kerpa dan putra dia. Nah, bentuk Paul Francis, Bishop Jimmy, Bishop Victorino, Bishop Padre Killian, Ikatis, Akinobre Balam, Akinikai, and Akipai, and Jisu Lakiushin, but a long Sam Julie, Ahmad Pa, Akatin Play Chakashune, Nakajini Paro, Kibanet Habu. Nikrupa ini putra Elia. Nikrupa ini putra Elia. Nah, paganda kaning kampay Kristan, kapan dia ni musim bukut, kum kanong ganti, na punta di kamera, mansaki putra Yesus, kan datang. Nikrupa ini putra Elia. Nikrupa ini putra Elia. Na benta iwe nangi bahag akan ni kaparis batmay mangin sutra ila kapalang at so sarong banpla Trinity ay bilas sunjungan na kapalang ikat pa ini putra Haleluya ikat pa ini putra Haleluya Na kapalang kaparis batmay ini pautra Yesus ini indiana perkesian na kabol jumiti makoi bahwa ekspektif ni jadi pada lesson for writing pada script menempang kita berdasarkan kembali jadi dalam ikat pada ini putra Haleluya ikat pa ini putra Haleluya. Nalu punta baru Kristen Katolik, berkeinginan bersumber mas kol berkenal mengenai pelai kejumi Pak Yesus. Halo bernawan dia muslim jadi muslim, berperaju try, itu Pak dia try Haleluya. Ikat pa ini putra Haleluya. Na kadenta di priwara batindam shashor ya keluar kebaterwa ban ajima ya bojogi badan tempuk da kajin marmai kebatang lo uhi bala banai yikan pa di kai Haleluya Ikat pa ini putra Haleluya. Midway kapang sisi ya kanega shinom kanarete mau shiboi kilong imong semparo kilong pa kilong kami ikut samla ki kanare bagin makani parishin pamana tindak ke jingi ke jitni ke jilong ko bai
Utrai kerana terkue ki bano, kekulu kini berganyo kerteng, bano kita jinggal kam cuki, kubangga panami, dia kerpa jadi utrai. Obleng try kerana terkebis, jika dia jingwa jika kerpa cuki, bagaimana pano terni dengan jinge, jika men dengan jinge, ipani kini berulang dalam pres utrai cuki. Amin. Bishop, kepol yang Senyap, berkesan lebih kali kepada pertama. Tom kepala sebuah Mesir, nok Mesir berkesan jika di Paris pertama. Real sound. Lagi